In the second phase of its anti-drug campaign, the Nyotrab Youth Council HYC, led by the president of the HYC Maulai Circle, Donbok Langkharingdo, had launched an awareness program targeting schools. The initiative began at the Maulai Christian Secondary School, Maulai Motsiar Shillong. Today's program was attended by members of the HYC Central Body, school principal A. Marwen, teachers and students. Speakers addressing the dangers of drug abuse included the HYC Maulai Circle President Donbok Langkharingdo, the General Secretary of the HYC Central Body, Rahembor G. Saibon, and the proprietor of the Alive Again Foundation Rehabilitation Center, Assam, Arup Pasa. They urged upon students to stay away from drugs, highlighting the harmful effects on health and life. Bangin-wan memperlong yang kini ka jingala persyak yang new jajing di Bosnia. Di session nak yang kesen ngiso ban ai ku beli kerpang ai api school hi bro kuai kino hikai bat khantam ai ikhna school ki belak ban ya don lang hakane kepor. Kesen hi ku balong hakini kindia snem ladep. Ni ladep ya kini campaign ha shua banwan tu klan covid. Ndrei new bok no ba kawan katu kaja jimpang covid. Kadai kapor ya ba lockdown suruh sa lockdown ya ba mla su ban lech lestai ni na hapan penkut no tang si tempor ya kan ke campaign ke jongi hajing sia la dep bunteli school ang ne bos nom mulai ya ba sa sakat tu kan teli school ni bisa mla pendep ba se ha kan ke sin mutas mutna panong bang yo biang sin banian hagi school her ban ya la persya ya ni sini ba na kata ya ki khun samla ke jongi ya kinarit ya kilong yin kilong sem ya imlang salang bat kham tam ya hajat dohi berkuih bah positif jongi lalai lat ngun lajot nama balang mau drugs so cũng được số tiền đây số tiền mà đêm đây lalai lat ngun kita bercakap benda jongi dan kat mana ha tim đây kadang nombak lah kadang salah kadang macam dia ni lain lah mana jual sak sekarang lah ada kalau ada lain lah dan sekarang nombak di kuat begini si poro kini nyong lang hantai bagi lain lah nama mana hidup kuat ngirup ni kuat. Itu tahu bang ong ipi ngamar bakal lajut kejai penriu kelajut ki melasalang ni soal penepur pembe iblis suriai kapur bekodor namar bang lagi tip kini kayak getet kayak news lailat mut kemud lajut apa lajut ngawang mana habajok kayak uniform film no pasu tinggi lo lajut kejai penriu niwan ni bang hikai bangin hapan sulah. Nah, orang tahu cái choice người dunia, usai udah memiliki hak kibaret, kini kai upat ba chung jat penreu, udah usai, mau, batan penlong ban yagakam, ngimla ban telat mana dah dua ni ya, nombor nong tahu ut penlong yagakam, habang isu penlong yagakam bahkan long kawai bay, lain kebetulan jengkan bay. Dia kumunta kat barangnya isni kat barangnya isnam kani kadi kat badal ko jongi nonta kejingi kun ko jonga nonta ka live lo jompa badang bakla ka decision badang bakla ka decide nonta muli mengalai kena isnam alung umur mengalai semua ki problems hajing im ki one kumbo ong pare there's always a solution to each and every problems you have what in solution mundai wan kajing di kiat kajing di ini jisni ini rupa can solve your problems. Mantas ni kan solve lah saya kelak increase problems. Nak away kelak maka kelak life kan poi sekat health problems. Jadi main thing ba ngang yo jing kai but na I bakaya rap shisha ka it works then kada jing doi. Man kasni man ka step ki ngat pan no break ba ngamdai ban sim ganu disen jing nunggu jing bakla ne ngan decide bangan kundu pondok ibarim bilang ngok cekah nampak kai dia su sini cekah kumpisia kena dari student
Kadang dia gapor kita sports, lekai football, lekai cricket, kita basketball, lekai games mana yang punca concentrate pada games. What nung sultanat di moki ong di kita sedang raja syukab sedang membeli wat sultanat itu berokoi. Nasa ketai, amen. Ong mata pinang kena musuh. Anda tak boleh ketai bila itu suku.